Burke yn fyr at Eiron Edwards. Wel, does bosib yn cael ei dynnu nôl fyna gan Cybongo. Na, chwaraewch mam ydy'r dyfarnwr. Emlyn Lewis yn carlamu dros y llinell hanner. Yn fyl at Lewis Rhys ar yr ochr draw. Price yn cynnig ei hun. Rhys ar draws y cam. Mae e dal i fynd at Elliot Evans, at Vincent. Tacl ddarna fe gan Burke, ond mae'r bêl dan gael y Met draw ar yr ochr dde. Price cyfle am groesiad. Price ac am ergyd gan Emlyn Lewis oedd yn y cwrt Cosby. Wel, peniad acrobatedd gan Emlyn Lewis yn y diwedd, a dyna'r agosau ni wedi dod i gael gôl. Absalom, wel, yn bell allan o'i gwrt Cosby, ac yn clirio. Newell sy'n aros amdani ar ôl beniad at Aberdaki. Peniad yn glir gan Joe Evans. Sodled dda gan Eiron Edwards. A wedyn ar San Mendes yn derbyn y bêl. Cyfle i Mendes i fynd amdani o ryw ugain llath. Ergyd a Newell, dyw e ddim yn cam sefyll ac allan o nunlle reit ar ddechrau'r ail hanner. Dyn ni wedi cael gôl a 12fed gôl y tymor i George Newell. Yr ergyd o tu allan y cwrt Cosby gan Mendes. Fe ddylse Lang di wneud yn well am ni oedd y gôl yn hollol agored i George Newell. Y Met dim, y Bala 1. Chubb yn ennill y peniad ar San. Syth i fyny'r awyr. Mendes ar ei holi. Mendes yn grydd. Heibio dain y dri. Mae Mendes yn parhau i fynd a ni sgwario ddi hefyd at White. White ar bêl mlaen at Newell dros ben. Newell nôl yn yma Joe Evans a Tom Price i'r Met. Price yn clirio, yn cael ei tharo lawr os yna gyfle fan hyn i Newell. Newell allan i ail. Ac arbediad dda gan Alex Lang yn y diwedd. Ac Emlyn Lewis i nôl yna i glirio. Ond Newell yn edrych am ei ail o'r prynawn. Sodi at Lewis Rhys sydd ddim yn gallu rheoli. Vincent. Syddi at Elliot Evans. Mae Chubb yn hollol glir fan hyn. Y bêl at Chubb. Os na gyfle i Chubb ar ochr y cwrs Cosby. Chubb ar ergyd. A ydi Price yno. Ac am arbediad ddwbl gan Absalom. Rhagorol gan Absalom yn fyna. Chubb ar ergyd gynta. A wedyn Tom Price. So chi'n meddwl fod e'n mynd i sgorio, ond Absalom yn rhagorol. Evans, mae eisiau lluchio hwn mlaen gymaint as i bosib. Lewis Rhys yn neud yn ddani all y peniad. Chubb digonedd y le at Bullock ar yr ochr draw. Bullock cyfle am groesiad fan hyn. Vincent ar peniad yn rhydd. Fe ddylse fe di sgorio. Dyna oedd y cyfle i dîm Ryan Jenkins. Croesiad hyfryd gan Bullock o'r chwith, a fe ddylse Tom Vincent wedi planio y peniad yna. Wel, y bêl yn syddio at Luke Wall. Y Wall yn parhau i fynd. Ceisio canfod Eiron Edwards a Malkin yn y cwrt Cosby, a McCarthy sy'n ôl yno. Y bêl yn cael ei thoro lawr gan Malkin. McCarthy yn canfod Rhys. Mae y bêl yn syth at Arsan. Arsan! Chydig heibio'r postyn. Arsan yn ceisio mynd am y gornel ucha yna. 2 funud yn weddill y mawr 90. Y Met yn parhau ar ei holi o gôl i ddim. I thought defensively we were absolutely outstanding. Caden Smith, Kyle Harrison. A great save from Kel from the rebound, and that was the difference. Kel's rebound save and their goalies palmed it out to George, and that's the difference on the day. There wasn't many clear-cut chances, but I thought in the second half we had many breaks where we should have gone and killed it, but as a performance, a defensive performance, the lads were absolutely outstanding, and I don't think we've won here for a long time, so it's a really tough place to come. And we were under pressure with Carnarvon doing well last night, so they had a great win at against Connors Quay, so we needed to win today, and it's a great win. It's a crucial win for us. Os chi'n watcho'r gêm, yn ei gyfanrwydd, ni nath creu fwy o gyfleoedd heddi. Os ni'n cymryd pob un o gyfleoedd, ni'n sgorio 2 neu 3 gôl. Ac o'n i bai am ei gôl nhw, lle oedd Alex wedi gwneud camgymeriad. Oedd ddim yn cofio lle o'n nhw wedi cael cyfle. O'n nhw'n gwasgu ni ac yn pwyso arno ni, a dyna beth maen nhw'n gwneud. Ond o'n i wedi cadw'r bêl a torri y llinell gyntaf o pres oedd gyda nhw. Ac unwaith wedi gwneud na, ni wedi creu sawl cyfle. Ond pethau fel, jyst fod yn clymnigol yn y bocs a y bêl ola yna ddim quite digon cywir, really, a dyna ble ni wedi colli'r gêm heddi. Your goal was enough in the end. I guess it was right place and the right time? Yeah, just got to follow everything in, all the shots, and it was an easy one, but you've got to be there, as you said.
It was a scrappy game in the end. I thought you defended really, really well, and like you said, you just had to live on scraps at the end of the day, and one goal was enough. Do you think you have to kind of change anything before you face Connors Quay on the weekend? It might be a completely different challenge, I suppose. Not really. It's the type of games that we play, and it's the type of games that we play against Connors Quay as well. They're always scrappy, and our defenders have been brilliant all year. So Kells and Kyle and Kiz and Ross and Naeem were brilliant. I expect more of the same, to be honest. 5 gil ar ôl yn y tymor nawr, beth wyt ti'n gweud wrth y boys i gadw nhw fynd, neu just i trial cael y momentum nôl, achos nath chi ddechrau'r tymor mor dda, mor llwyddiannus yn do? Ni wedi cael sawl chwaraewr yn colli nhw gyda anafiadau, ni wedi colli sawl un o ran Caerdydd Coch a pethau fel yna, so trio just cael settle team eto nawr a gweithio ar y pethau wedi cael ni fod yn llwyddiannus. Mae'r pêl drod ni'n wario pan mae'r pêl dyn ni yn rhaid dda, ond rhaid ni gweithio bach yn giletach i sort of derbyn y pêl a brwydro am y pêl bach yn well, ond ni wedi trafod bod angen bach fwy o dwyster yn ein chwarae ni. Mae hwnna wedi cwmpo chydig bach ac byddwn ni'n gweithio ar hwnna. Mae dal 2 gyfle dyn ni i cyrraedd ein nod ni eleni, so os ni'n gorffen 4 neu 6, mae dal 2 gêm tan Ewrop, so byddwn ni reit yn y mix a fi'n gwybod bydd y boys, mae cymeriad yn nhw a sa'n becso ma'n o gwbl achos ar unrhyw diwrnod allan ni curo unrhyw un yn y cyngor yma. Last question about George. That's 12 the season for him. He went down seeming holding his head. Is everything okay? Have you suspected him at the moment? Yeah, he clashed with Kyle McCarthy. There was no malice in it. It was a good challenge, and George has got a good shiner on his cheek, so he's a big lad. He shouldn't have gone down with it really, but he did. But hopefully get him back now, and he's got no concussion or anything, so that's fine, and we can get him back, and he'll be out around Liverpool with a few drinks tonight, showing all the girls his black eye. So, but great win, and it's a crucial win. Great, I'm over the moon.